Pred nama je susret osmog kola druge Hrvatske nogometne lige u kojem naša Cibalija u subotu u 16 sati dočekuje Zelinu. S trenerom i igračima prokomentirat ćemo očekivanja pred susret. Mladene, kao najiskusniji najbolje ćete nam približiti koliko su opasni susreti kada nas očekuje Fenjeraš i 3 nova boda se nameću kao imperativ. Pa sigurno da je to nezgodna situacija, ali pozicija na ljestvici daje za pravo da se sutrašnjoj utakmici nadamo 3 boda. Neće biti lako u razgovoru sa igračima iz drugih ekipa koji su već igrali sa Zelinom, dali smo da znaju da se radi o dobroj ekipi, bez obzira što su oni trenutno na zadnjem mjestu, ali ja očekujem sutra jednu dobru utakmicu i 3 boda. Dosta se govori o problemu realizacije. Što vi mislite o tome i može li se od vas protiv Zelina očekivati prvenstveni privjenac? Pa dobro, činjenica je da je trenutno dva jedina strelca, Pavličić i Tokić, u dosadnom dijelu prvenstva, međutim mislim da nas to ne treba toliko zabrinjavati dok oni donose bodove. Sigurno da ćemo mi dati i ostali igrači koji igramo prema naprijed sve od sebe, da se mi pridružimo njima, ali kažem ponovno, dok su bodovi tu nije bitno ko zabija. Da nam je makar prošli dio sezone kad smo bili u prvoj ligi bio tako jedan Tokić, mislim da ne bi ispali iz prve lige. A kakvo je ozračje u momčadi? Ozračje je dobro s obzirom na situaciju koja je vladala poslije tog ispadanja u drugu ligu i cijele pripreme smo se nekako skupljali svi. Mislim da je početak prvenstva i do sada sasvim u redu i u vrhu smo tablice i ja vjerujem da ćemo tu i ostati. Mladeni, za vas je impresivna karijera. Kako gledate na iskustvo igranja u drugoj ligi i koja su vaše očekivanja? Pa dobro, sigurno da druga liga ima neke svoje prednosti i sigurno da mi je jedan motiv više da se već ove godine pokušamo vratiti u prvu ligu. Mislim da nije nikakav problem igranja, ja ću dati sve od sebe da pomognem Cibali i ja vjerujem da ćemo se već ove godine ponovo vratiti u prvu ligu. Molim vas poruku navijačima. Pa evo, dosadašnjih 7 kola su cijelo vrijeme bili uz nas. Podrška, mislim da i mi igrom to uzvraćamo. Nažalost, imali smo taj jedan kiks koji se desio tu protiv Gorice u Vinkovcima, ali evo ja vjerujem da ćemo to sutra već ispraviti protiv Zelene i da će im ponovo vratiti osmijeh na lica i sa nova 3 boda. Josipe, u vašem povratku u Vinkovce zatekla vas je druga liga. Kakva su vaše očekivanja? Pa dobro, očekivanja su da se podrazumijeva da se vrati u prvu ligu, s tim da moramo početi pobjeđivati, uzimati što više bodova i mislim da se moramo ekspresno vratiti, to jest ovu godinu vratiti u prvu ligu. To su naše očekivanja. Moje osobno i mislim cijelih Vinkovaca i Slačevaca. Očekuje nas Zelina. Možemo li očekivati povratak na pobjednički kolosijek? Pa naravno da moramo gledati prema 3 boda i moramo pobijediti, pogotovo ekipu koja je zadnja na tablici i di bi svaki drugi rezultat bio naš kiks. Međutim, mi smo svjesni da Zelina nije loša ekipa i da moramo ući čvrsto od prve minute i da moramo uzeti 3 boda. Transferom Mitrovića vaša uloga u ekipi malo se promijenila u odnosu na početak sezone. Naime, povučeni ste u zadnju liniju. Kako vi to komentirate i kako ste se snašli u toj novoj ulozi? Pa dobro, to meni nije nova uloga, ja sam i prije igrao stopera, međutim u zadnje vrijeme dosta dugo nisam igrao to stopera, međutim poznata mi je ta pozicija i mislim da u zadnje vrijeme dosta dobro igram na toj poziciji i mislim da možemo biti svi zadovoljni. U susretu sa Zelenom prijeti vam opasnost od 3. žutog kartona, što bi značilo propuštanje sljedećeg susreta. Kako se sačuvati pred gostovanjem u Solinu? Pa dobro, mislim da mi trebamo ući u ovu utakmicu da pobjedimo, da ne trebamo se čuvati ni ja, ni bilo koji drugi igrač. Mislim da moramo uzeti 3 boda, a tek prema sljedećoj utakmici ćemo gledati ko može, ko je spreman da probamo uzeti što više bodova. Može vaša poruka navijačima? Pa mislim da oni su od prvog kola naš 12. igrač i ovim putem ih pozivamo da ponovo dođu, da nas bodre i mislim da ćemo svi zajedno biti sretni. Trener očekuje nas Zelena, posljednja je plasirana u tablici sa samo 2 osvojena boda. 1 bod su osvojili na dosadašnja 4 gostujuća susreta. Imperativ pobjede nameće se sam po sebi. Pa tako je, zadnju utakmicu što smo odigrali kući, izgubili smo 2 boda, neplanirano, tako da to moramo popraviti protiv Zeline i moramo se vratiti na jedan kolosijek, pogotovo jer smo u gostima kod Sesveta i Radnika izgubili utakmicu. Tako da smo pali sa 1. mjesta, nije neka katastrofa jer
smo neplanirano osvojili bodove koje nismo planirali. Imamo 2 boda manje od prvoga, tako da s pobjedom nad Zelinom bi napravili ponovno jedan priključak, držali bi priključak i tako da nemamo što tražiti, nego tražiti pobjedu protiv Zeline, koja je zadnja na tabeli, ali moram vas upozoriti da sve ekipe u drugoj ligi znaju iznenaditi, tako zna i Zelina iznenaditi. Mi smo se pripremali i mi ćemo se pripremiti maksimalno za tu utakmicu, da osvojimo 3 boda i da krenemo u jedan normalni pobjednički niz na sljedećim utakmicama. Možemo li očekivati kup susret odigran u srijedu kao nagovještaj kraja problema s realizacijom i u buduće efikasniji nogomet i od koga prvenstveno očekujete da se priključi Tokiću? Pa očekujem napadači da se priključe Tokiću, to jest ti bočni igrači koji su praktički napadači, ta polušpica koja je najbliže golu, ali očekujem i od veznih igrača da poentiraju, očekujem iz prekida i naše štopere da poentiraju, tako da nadam se da će uskoro to se i desiti, nadam se da će se to desiti i protiv Zeline. Tako da problem je taj što je jedino Pavličić uz Tokića poentirao, ali Bartolović, Otokijan, Puljić i tako dalje, Mazalović, Milardović, ti naši štoperi koji su u prekidu dosta opasni, očekujemo od njih da poentiraju i desit će se to uskoro, ja mislim. Nakon sjajnog pobjedničkog niza u posljednja 2 susreta osvojen je samo 1 bod. U kakvoj atmosferi momčad iščekuje susret? Pa u početku, nakon tog poraza u Sesvetama, u početku je bilo je malo nezadovoljstva, ali oni su profesionalci, moraju se naučiti i ponašati se i kada ekipa izgubi. Tako da atmosfera se vraća, atmosfera je kvalitetna u ovoj kabini, u jednoj pozitivnoj atmosferi dočekujemo Zelinu. Da li ste ovaj tjedan imali problema s ozljedama i da li kompletni dočekujete Zelinu? Pa nakon utakmice uvijek ima nekih problema što se tiče udaraca i tako dalje, tako da smo kroz ovaj tjedan odmorili te povređene igrače. Tu apeliram na Mazalovića koji nije participirao u zadnjoj utakmici, koji ima jednu povredu stopala. On se oporavio, jučer je odradio normalno trening s prvom ekipom. Imamo Milardovića kojega muči malo zadnja loža od par kola. Njega smo poštedili i on se priključio jučer i odradio je normalno trening. Jedino koji neće participirati protiv Zeline je Johnny koji vuče i dalje tu povredu zgloba, koji ima 7 dana još poštede nakon pregleda, i Zgrablić koji ima 3 žute kartona. Možete li najaviti sustav i sastav kojim planirate započeti susret? Sustav ostaje isti. Sustav je 4-2-3-1. Sastav je Milardovića moramo vratiti u zadnji red, pošto Zgrablić ne može nastupiti ovu utakmicu. Znači Milardović se vraća u zadnji red, ulazi Mazalović ulazi u vezni red, vraća se Kojundžija koji je na kup utakmici pokazao da se s pravom treba vratiti u prvu ekipu. I na desnom boku se vraća Muženjak koji je zadnju utakmicu igrao zadnjeg veznog, a on se vraća na desni bok i to bi vam bilo to. Pred nama je uzbudljiv vikend u Vinkovcima. Čuli smo dojmove seniora koje u subotu u 16 sati očekuje dvoboj protiv Zelene. Juniori i kadeti u nedjelju na domaćem terenu odmjeravaju snage s Osijekom. Pozivamo vas da u što većem broju dođete na stadion na putu do novih bodova. Budite naš 12. igrač.